بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa abdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palangwansing kami haakang masinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan na isabing kami imalukkan yung masayaw nini amoy inlong tarimihil pangadji ang katunyo katan sa arta magpatumtum sin pamando sin aka maislam insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in pagpauno sin kami sa kawa mahapon di hatampat mulya ini programa sin kami kabdal iftar amoy sa lukay pagtakad-takaran sin waktu pagbubukasin kita niyo na inkakuruhan sin kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala magdihil pangadjaan di hatampat mulya ini amoy yan ka mapamayway niyo makadya ka makatainghog lang ta makapuso sin ilmo biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jariin lang ta dimihil kato ni pangadji ana mahapon ini kakilahan na sing kita niyo katan guro mulya amuin biyak sa isab sa daran pagkakitaan sing kamo diha amuin lang ta ni Daud Islam TV guro kadasahan amuin lang ta di magbati laol magpasampay sin panghindo sin akama Islam sin akama Islam hauno bitay bayan hauno tampat insya ini na mataw kasi alhamdulillah lang ta magdihil pangadji ang kato niyo katan. So rin na ako magpahawa sing kabtangan ko mga palangon hakamis na mitukbal ko in kapatot paguro kalasahan amo hindi milkato ni pangadjian mahapon nini maudo lang ta mataod na inamuin lang ta episode nga ito series na ini amuin bungasin pag-iman itukbal ko in kapatot paguro kalasahan biya na kana Sheikh Alim Abdul Nasir Abdurrahman falyatafaddal fadilatuhu mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghafiriz zamb wa qabilut tawb shadidul iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh خير من صام وصلى صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مجيدا وبعد قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, dari naisab kami adarat sing kamu hiatud na mo maun palauman sin pamayway ni in pangadjian kawaun tani dengan kalam sin mahasud si mahatinggi iban dayong hadis sin junjungan taniyo alaihi salatu wassalam mahapon ini hiatud na mo maun pahadarat sing kamu in pangadjian aming kabiaksahan sing kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman aula na yari kita niyo habulan amin piyaridda sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan sin pag-ibadat sin tiap-tiap siulakan din kato taniyo
amuna imbulan Ramadan al-Mubarak. Rina mo pa ikatukbal in ganap sin pangadyan niyadto, tumukbal kami kaniyo makamataod, pagbalik-balikan halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, hatihun na tuud marayaw, in mahasut si mahatinggi, malasakato taniyo. Lawi ring sinla sa taniyo, hagin hawabaran taniyo. Lawi ring sinayad taniyo, hagin hawabaran taniyo. In kaari sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato taniyo ipon niya, dahil nga sa babyadto, ayaw na to kalupahan. Alupuning kabayaan niya, sa lupahon na to na alupuning kabayaan na to. Awla-awla na habulan Ramadan ini, hipagpataod, ganap mangganap, sing karayawan na pataod na to haruwaing bulan. Patauron na to, in pagsangsa taniyo, umano pakaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, patiw-tiyon na to na, sambil pawayhon na to na, in pangarad taniyo, hakabayaan taniyo, sabab wayroon na si manyang, inisiyo manusia, iagad niya yung kabayaan niya, sumarawa, tiyatay kuran niya, in padduman, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasinamo, biulansangan kita niyo sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Hakatan adlaw, hakatan bulan. Sumarawa, sa lagu-lagu pamulan sang kato taniyo, ang pakita niyo kuyaran, ang pakita niyo tumaalok, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, piyakusog in pamulan sang kato taniyo, ang patumaod, kumusog in pag-iman sing kita niyo, habulan Ramadanin. Dahil nga mga pamulan sang kato taniyo, sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, amin bita niya hadis niya, dihil kaniya iwan sin umat niya, wala dihil na umat na kauna. Natbangsaw pa makiaingatan pa sin umat na kauna, yadagbos, ini magsilot sila kato taniyo. Sa hasabab sin ulong, iwan lasa, iwan pagpanuhay kato taniyo, yaribiyata kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah subhanahu wa ta'ala, nangingita-ngita kato taniyo, hisyu immarayaw mag-ibadat halawman sin Ramadan ini. Bukun kita ni mangita-ngitahan tara sin kita niyo, piyangingita-ngitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisyu rin kato taniyo, mapahatur niya atay niya magtuhan. Hisiren kato taniyo, maparayaw niya in asal marayaw, umanok magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuwan, dahil mga sarayaw-rayaw, pakusuhon sing kita niyo, puas sin pagtangka taniyo, sinadlaw, pakusuhon taniyo, in pangalup taniyo, hakanlam sinallahu subhanahu wa ta'ala, aming katloan kajudin. Na. Dahil nga sa babya, nga rin palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'muru bil adl. Sa gunal tuog, inna Allah subhanahu wa ta'ala, nagdaa ka umat na kauna,
iwan nagdaak ha ummat ini. Impaldaakan sin mahasot si mahatinggi ha ummat na kauna, bukon mag-ariad sali tuod. Diaak sila ya'muru bil'ad. Inadlu rain di biyayta sinamu sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimatut tauhid, naraak sila papaglapalun sin lapal la ilaha illallah. Hajaman na tuin ni mga tuan, maghangpo na kita ni taglima, tag-unom na, di magbus di, hahinal na to, hahiwal na to, indagbus sin la ilaha illallah. Ada pun yung kaadilan wala doon yung kalima ini, nakita na to na. Maguntol niya un pagkonsum bingkok. Yung kaguntulan karayaan sintuhan, kita niya si masa na to ini. Imbubukaan niya un nahalamisahan, intuhig niya, dinis babara paninwal na niya, yaon siya nimilingkod, 5 minit parik pa siya umuno. Hasabab sin hatulin atay niya, di siya tuod nut sin pagkaon, di siya tuod umunin sin pag-inom, harap pasimod niya, suway rumatungin waktu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung kabayaan kato sin Tuhan taniyo. Bang natuyan nagparagbos, habulan Ramadan ini, biadahan Tuhan, maparagbos na to datui. Ing kabayaan sin Tuhan, ing piamulan sang sinjunjungan tanu alaih salatu wassalam, habulan Ramadan biadahan karausan na to datui. Sabab sali dain adlaw, sali dain duum Ramadan, adlaw bukun Ramadan sali. Tani mga Tuhan. Na. In barakat sin la ilaha illallah, wala pinasintuhan na umat na kaunay na umat haulihan ini. In karayawan sin la ilaha illallah, wala pinasin Allah subhanahu wa ta'ala, wala piya pagtingkin umat ini iwan sin umat na kauna. Sali da mga tuan. Na, dahil nga sabab yadto, habulan ini, bang limamba halawm sin daghal nila yung kalima, bang limamba halawm sin suara nila yung kalima, iwan hahibal sin anggaw takbaran nila, di habulan ini mga tuan kakitaan na to, di magbus yung kaadilan kabayaan sin Allah ta'ala, haraakan niya inna Allah ya'muru bil adl. Tani mga tuan, yadturing ha mga makna sin adbiyay ta da hindi hayatin. Na, hambu kayat biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, haja bayanun linnas. Ini aming katluan kajudi ni, amunay nimpiatarang, sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, piatulong sin Tuhan habulan Ramadan. Nalaw mo yung kitab dugaing, mapuas din nga Quran, haulo siya piatulong sin Tuhan. Biya kitab Injil, biya kitab Taurat, biya kitab Jabur, iwan sin kaiwanan, haulo siya piatulong. Habulan Ramadan da baha, huun. Habulan Ramadan da piatulong, in haulihan piatulong habulan Ramadan, amuna in Quran mahamulya. Amunin yari kita ni halauman ini, hasabab sin pangagad tanuhay ni, sali tuan, in hiwal sin atay taniyo, sali in halaum sin atay taniyo, sali in
katahan pakaradyaan tanu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Haja bayanun linnas. Amo yan impiatarang dahil Allah subhanahu wa ta'ala maun panabi marikato tanu habulan Ramadan kaya bakan tanong kaluhay kabayaan sintuhan. Hasabab sin pangagad tanu hala ilaha illallah. Nah, unin nintul kato taniw, unin himatul kato taniw, unin dimagbus kaadilan kato taniw, adilin atay taniw patuhan. Habulan ini. Sabi ako nagtataka din tao. Dito siya mukha ng kan complete ng pagkaun niya, pag-inom niya. Di, tagaran ng waktu kabayaan sintuhan. Bukon niya agarin ng waktu kabayaan niya. Taniyo, mga tayo mangod na mo. Haja bayanun linnas. Amo na yan ng piatar lang sinallahu ta'ala. Kagausan niyo to'y makad ka mo kabayaan ko. Makaantuni. Wahudan. Dita kanila in pamandu. Kaya luhayan ng manusia. Sa kawa, suway sila hakaadilan. Al-adlu fil mu'taqadat. Adil in pangitikad niya. Al-adlu fil niyat. Iban mahatul maguntulin niyat niya. Al-adlu fil qaul. Hatul siya magkabtangan. Aula-ula na bulan Ramadan ini. Tani mga tuan. Al-adlu fil amal. Iban hatul siya. Hininang sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inbukun na kabayaan sin Tuhan. Pasarya naman to. Na aturan yung mga tuan. Yan, imbeta kato taniyo, sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, hapal ng sintuhan, hikakusog sin pamarat saya taniyo, pamahasot si mahatinggi, ganap karayawan taniyo, hawala timaud harugayng bulan, dubulun sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon dubulun, dasin pagdubul ni Duterte paggadya sundalungan pulis, bukon. Ang damang riwalan. Inallahu ta'ala man siya magdubol karayawan, di karuwalan. Di, sabab siya nagpapanjari kato, kaingatan niya, ingkatan, pakaradyaan ta. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Siya yung makapagbaya, siya yung makaraos. Na, di habulan Ramadan ini, kaya na naman tayong kaadilan to, bukol to'y mahunig. Tani mga tuan, intanda niya, mataod katapukan sin tao. Di minun tuan. Di sinigay, magsisila. Maglaway na. Aon katapukan niya, rito mapu. May tayad to, sabab. Sinhalawm sin jantong niya. Kita niyo mga tuan. Nasumunod din ayat. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Inihsan dan dihnya ita adaul wajibat wal faraid. Puasing kahatulan nyaddo. Hitunay niya inda akan kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-ihsanu ma'allah. Dia din dagbus. An ta'budallah ka'annaka tara. Fa'in lam yakun tarahu fa'innahu yaraka. Tantuhain dua. Ay ikaw maghawal-hawal. Sabab piatulun sinallahu ta'ala ang Quran, hapanag ng puasin suratul Fatiha, alif lam mim, zalikal kitab, la rayba fi. Inhalawm sin Quran ini, amin ini, katluan kajud, hangga to 10 tag-4 sura, way kabakan mo, maghawal-hawal kaw, magduarwa kaw, simbayta,
daakan iwan liangan, way karakan mo maghawal-hawal kaw. Ingkarakan mo nga, kumusog inatay mo mangarap patuhan. Kumusog in panganal mo mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tiyanto mo na anta budallah ka'annaka tara fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Tanto hakikita kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini mga to. Hitunay sin tiap-tiap ipun inda akan kanya sin Tuhan wajib, iwan sinda akan kanya sin Tuhan bukun wajib. Hawuran lamadan ini sunnat sa bayaran na, tungbasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib. Tungbasan na padu. Hikapag lunok-lunok mundihan, di sakan makananam karu, di sakan makananam laun, may tabiyaway tangkaw sin Tuhan mo. Yuridullahu bikumul yusra. Yung karayaan sin Allah ta'ala kato kaluhay. Narangkaw kaya sigpitan, kayo iniarad mo, wala mo iarad yung karayaan sin Tuhan mo. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Ano yan? Supat din ayat panagnaan, harap maddo. Hakatan pardaakan sin Tuhan, hakatan liangan sin Allah ta'ala, way karakan mo kasigpitan. Ma ja'ala alaykum piddini min haraj. Way tuod. Wala kita niyo pag-ibadat sin Tuhan. Hakatan pag-ibadat. Kasigpitan. Sa mainta kita niyo kasigpitan. Iagad na to, yung kabayaan na to. Hamuk din ang mga kasigpitan, maghahadyo. Magkakaliwan sin tauri, mo din nga paghadyan. Bandi makauno. Makasiyum sinamin hajar alasuhan. Kadtimo kuno mga tuan. Simbiyareta, bang mahayang nakadtukaw. Bang bukon mahayang, sintakan sa dinlima mo, Bismillahi Allahu Akbar. May bang di mo din nga paghadyan? Bang ang syait na riyad, kunari na magbalik. Turan niyo mga tuan na. Bang aon narugtong na to kasigpitan. Hapakaradyan sin pagtuhan taniyo, bukon daw kato tanin in problema rin kato taniyo, bukon daw Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo mga tuan? Na. Yadto in pag-ihsan patuhan. Na. In-ihsan patuhan, kau na masanyan. Maita. Bang kau nakahinang sin marayaw, di kau tungbasan sin tuan, tungbas sin dayaw na hinang mo. Wa ma jajaul ihsan illa ihsan. Wayron tungbas sin Allah ta'ala sin marayaw, malaykan palawihan hindayaw. Aturayan tayo mangod na mo. Ang kanabihon matawad na sa mga tao. Dahil ang mga nasusabihon, mga subul. May tayo nasusay mga subul. Sablong na malawang na kami, ni pasalan si mga babae ni nagmimikab, di na mo kaingatan. Maas babae kayaun, padak kayaun, kung niilong kayaun, ulo kayaun. Uwe. Nabukusan mahunit. Maluhay. Biyaray ta sin Allah ta'ala, paluhayan kau. Di kau pasigpitan. Naunang biyay ta niya. At-tayyibatu lit-tayyibin. In usog marayaw, pipi anda sintuhan, usog babae marayaw. In babae marayaw, pipi anda sintuhan. Tuy kuno yan. Nari makakalantang kayo niya ito nagtatabon. Pipian ka. Na may takaw kihunitan, ikaw tuwaning nagbi, akal mo, pikilan mo, cellphone mo, internet mo, inkatantan. Tawad na siya ni magmularo na ini. Hindi ay ta sin Allah ta'ala panabi, nasulang. Pagpatta
magpatta sadya kamo sing kagunahan. Biyahon tuan mataw din gastusin taw mapatta, mataw din waktusin taw magkita sadya sin patta. Pagbati din nga katuwan, patta din kitaon. So matug patta din kitaon, sinimbiyay ta sadya, pagpatta sadya kamo sing kagunahan, bang di nakagunahan, ayaw na kamo masasaw sing kataan pakaradyaan yan, sa kitaon nyo ng patta nyo, uno na yung kahalan mo nga dunya, diya din yung dagbus nyo umalup sing kabayaan sintuhan, sa kali magparayaw magpusing, at tunong sintaw. Tuyan tuan. Na habulan Ramadan ini, nangita-ngita kato tanin Allah Ta'ala. Hisiuring kato tanin marayawin atay. Hisiuring kato tanin malano magtag-ipon fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Tani mga tuan. Nah, adaul faraid wa ada'ul wajibat. Tiunay niya ingkatan kawajiban, iwan tiunay niya ingkatan kabayaan sin Allah Ta'ala, dahil haasihi para kula, dahil harakula paasihi, wala niya na tiunay in kabayaan niya. Nah, yadto mga tuhan, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, habulan Ramadan ini, gaitan kita niyo, sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang sahabat yung bisarahon tao Makkah iwan tao Medina, muhajirin iwan ansar, ang gulanan kanila sin Allah Ta'ala, radiyallahu anhum wa radu anhu, iwan sin niyagad kanila, kawaita sila kaito tani nakawa nila dahil ha sabda sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Inagi nila kato. Gaita nila rin kabtangan. Dahil hadis sinjunjungan alayhi salatu wassalam, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Mga tuan, para kala dakula injimat to. Jimat wa umat na kaunang sakit. Jumatura ha ummatin in sakit. Inmano siya masa nakauna tiyo din na sakit. Inmano siya masa tayo ni sa gunong sa rinday. Di na maitong kakausan. Na, uminday ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Maraya ka kamu waitaan ko. Sin sakit niyo iwan sin ubat ya karang pa na mga tuan dumadlaw ni kugdanan ng tao sin sakit ini, bukong sakit asin, bukong sakit sukal, bukong sakit timaasin dugo iwan niya rin dugo iniyan yanda ang hospital ang da kaginisa. Yung pagyan ng sakit ini, wala dito. Subay mano siya magdiagnose simbaran niya. Na, ulo sin Allah Ta'ala, panabin niya iwan sin umat niya, peraitaan kita niyo. Yung peraita ka ito, tanulabay rin nga pangaso. Mabaya ka kami hinduan, baitaan, sinaming sakit ini, iwan bangaw sakit ang uban. Nahu, naunay sakit. Yung sakit tuan, hubbul maasi wal muharramat. Lumasa na yung tao hapag maksiat, makuyag na yung tao ha maksiat, iman ha kaharam-haraman. Turayan. Amo natin pagpunan kusog. Bang mo asuon ng mga tao yaw nagpakusog simpuon maguno. Nagbuhat mga bato. Magpusa at mga magpalagbo sinamin ini. Mangi tuwanin niya ang pakulaw na aturong sing karudyangan unta yan yung pagnganyan. Buko ni sa bato.
Yung pagnan. Dumbbell. Matso. Macho. Nabi Allah Musa, nangayo pa Tuhan. O Tuhan, kung nangayo ako kayo, pangayon ko kayo, ganapi ko so ginini ko. Umatu kampir awo ni Wan sundalo niya. Iran kumusog, lumawag sinridjiki mo. Haturayan Tuhan. Ang pendihang dugayin. Hipakita imbaran niya, makulasog. Subhanallah. Naukiri sa betuhati ko. Naisuko mo tudyo pa Tuhan. Na. So indawa, ay inda, in sakit, hubbul maasi wal junub wal muharramat. Luma siya na intao, hahinang maksiat. Iwan luma siya na intao, hakaharam-haraman. Ang paumbere ta sintuhan, ini sa dyan lasanin. Kita mo mga tol. Ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala kato. Bangkaw na sakit hapila bulan yan. Tuhan yari in ubat piarasin Tuhan. In bulan Ramadan, yari na piarasin Tuhan in dukto katantan mag-ubat kayo. Dahil nga sa rabihan sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghima ampun ri'in. Adraka Ramadan falam yughfar lahu. Nahipo siyang kaluhian, nahipo siyang kangian, mano siya iabutan sin bulan Ramadan, wala siya nakasud pa kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nag-ampun magkahi, wala na ampunin ama, wala na ampunin ina, wala na ampunin, nagpuasa na sadya, wala naguno. Ano yan mga tuwan? Pila bulan, wala na kau nakasud, yari ha bulan ini, iksamin na imbaran mo, hatulan na imbaran mo. Day dakuman mga tuwan. Da. So yadto yung sakit, lumasa na yung mano siya siyad, lumasa na yung mano siya ay nang haram, kaastulan nila ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung pagyanon sakit di matung. Na. Dahil nga mga sakit di matung, ingan niya, hubbod balala. Lumasa na yung tawhay ng kalawungan. Uy, manukay ko na lang na yung hugbukan. Okay, kung yan mga ton. Aon sarab may taing tao, baubukan nin hinang kalawungan. Dahil nga mga sarab niya, fasadul ilm. Bukun marayawang panghati niya. Ang pengkatanin ni, suway lumaway ang panghati. Ilmo, pagtagon. Maghinanbay awon pagtagon ilmo, binisan nin ilmo kalpintir, ilmo magkuhan nyo. Nanginang sabab sin kalawang pasadul ilmi wal ma'rifati wal faham. Tunyad to. Mag-agyad ka to kimangi. Bang kimangi intuyad to ang sabab niya. In sarab niya hubbud dunya lima sain tao silingkat sin dunya. Bangin tao lima sa lingkat sin dunya nisyanul akhirah, kalupahan niya lingkat sin akhirat. Kau yan tuan? Yan. Nah, dahil nga sarab yad to. Ulung ka to si mahasot si mahatinggi. Piyabaitaan kita, hayat, inna Allah ya'muru bil adli. Sa bunal tu din Allah Ta'ala, naraak kamu pakaadilan.
ig kamuray nga pag-anyaya, ig na kamuray nga paglao. Kontinyuhan niyo na inibadat niyo bulan Ramadan. Sambil hukun bulan Ramadan, bihan indagbus ingkahantang makad hakabayaan sin mahasuci mahatinggi. Yan to. Na, unin halauman niya yan, la ilaha illallah. Hasabab saan sin la ilaha illallah in kakahinang natuin. Unin nagdaka niya, al-iman, quwwatul iman, ma'at tawhid. Kimusog in pag-iman niya, iwan sin panawhid niya. Kimusugin panghagad niya, iwan sin panghinunggali niya, pamahasut si matinggi, way na iagad na isiw-siw, iagad niya na sadya, in nagpapanjarikan niya, kal na tanto maktan amyonin. Hikasan niyang kanya, dahil niya dunya ini, sambil pa adlaw akhirat. Na. Yadto, in ihsan niya, tudyo patungan. Ngayon tudyo patao, wa atijil kurba. Pandihil kau, sindirihilan kabayaan sin Allah Ta'ala, patao mapuok kayo mo. Wa atijil kurba, pandihil kau, hamanga tao mapuok kayo mo. Kampung mo rin kan ina mo, kampung mo rin kan anak mo, kampung mo pagpamikitan, kampung mo pangdaig mo. Pangdihil ka. Na, biya simbulan Ramadan ini. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas. Siya na yung tao sa mura-mura. Dahil nasa dito, papasinguran ka ito taniyo. Si mahatsut, si mahatinggi. Piya kusog niya in pagmura niya haramaban. Taniyo mga tuan. Na. Dahil sa rabyan, pangagad taniyo ka niya, iktidaan lahu, wa ittibaan lahu. Hika kusog, hika dubol, dubol lipat manglipat. Pakusugon na to. In pangalupitan niyo, in pagtaatan niyo, in pag-ibadatan niyo, habulan Ramadan. Lasangon in kampung, bukol lang umus na ako nagpuasa, way na. Lasahin kampung mo. Amwad tin maksud wa atijal kurba haqqahu, dihilaning kapatut sing kampung mo, dihilanin hak niya rin kayo mo. Adapun in hak niya, in hak murid to kanya, in kapatut murid to kanya, ay mo nasukata sa induon kayo mo. Bang aon kapatut niya kadtuan, in kapatut murid to kanya, ay mo nasukata. Inang mumeta, in kako isab kiyad to ko, in suko niya kiyad to ko, pag-using kako rin ko sukatun. Anyaya, bukunan niya. Hipananam mo kanya, in kabayaan sin Allah Ta'ala. In kabayaan sin Allah Ta'ala, sumanyang siya. Iban sumanyang ka. Nalaya sa dito, bangin hak meron kayo mo, awon, tunayan, ada puning kapatut murid to kanya, ay mo nasukata. Hapag tukban mo sing kapatut niya magtukay mo, awon siyang kaya tuntuman niya. Ay mo na iyan na, nabihaw na kung mangbihil kayo mo, kung sumi kayo sa'yo mangbihil ka ako. Harap na po.
Dahil nga sabab yan, masatay nili magkaig. Paghatod ka ni hatod ni sabak, hatod ni di makaig. Sa harap na to na pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa atijil qurba haqqahu. Tunayan to, yung kapatid, sino yan? Na, kampung namin mapukin, wal miskin. Iwan sa mga miskin-miskin. Wala tubajir tabjira. Iwan ay ikaw manglupas karayawan. Aun magkagunahan karayawan. Ay mulupas siya. Bayaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun bayaran kayo. Sintao. Sa gawa tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wa atijil kurba ay mutujad to kalupahi. In sumunod palman sintuhan, hikatunay mo na yung kapatutyad to, sin kampung mo, sin unod-ugat mo. Ang pasumunod. Hari pa na to, malilain sumunod. May tayad to pag-ubos sin al-adlu ma'allah wal ihsanu ma'allah paghikatu wa atijil kurba. Sababim napuok taunon kayo mo, amo na yung kampung mo, amo na yung unod-ugat mo. Kita niyo mga tuhan, yung masanatunin nag-igi, nagdadangki, magkampung. Aula-aula na bang dayanin ng buok? Aula-aula na bang tagakawasin ng buok? Aula-aula na bang maingatin ng buok? Na, in sinunod na hindi, ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i jal kurba. Aming kampung mo, mapuok mo kayo. Na, nawala na ka muna sunod harugay bulan, yari na ang ubat, hari na siya mo sa sinubat, usal na kaw. Ayaw mo lutang ang baran mo, ayaw mo risab sila lutang ay mo kanapin dosa, ay mo risab sila kanapi. Sa dahil na madtusin ubat, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, mga taymanghob, mga kampung, kauusan na kita niyo karayawan, lipat manglipating karayawan, namig, wala na to pa, nahihinangin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuan, na yung sumunod, wayanha anil fahsya. Iwan ng langin Allah subhanahu wa ta'ala, impang lang, papatinggalan. Inuno, pahsa. Unin paglanan pahsa, hikay siya. Hinang nangi. Kabtangan nangi. Yung pagtagahan, pahsa. Di man dari hakatan bulan. Aula-aula na habulan ini. Nah. Yung pahsa, mangi kabtang, mangi hinangon, paragbus ang kabtangan iban hinang. Uto diyan. Mangi kabtangon, mangi ipaglapang, mangi ang gautaan. Amo na inahantara sinusog iwan babae. Paman sin Allah Ta'ala, wala takrabud zina ma zahara minha wa ma batan. Maturan yung mga tuana ini, dupunon sa dyan sila nakapuna to, kaingatan. Ang papiyagwa ini sin Allah Ta'ala, hikaluhay kayo mo magtuhan. Aon balik Islam, yaon na kid-kid yaon. Nag-Muslimin ina niya. Inina niya nakahati nagbas sa Quran doon sa Jahini. Nakahati sin Islam doon sa Jahini, nagdungog sa Jasin nasihat. Sabab aun yaon. Nakaingat siya nagbasa sin Quran doon sa Jahini. Biya siya sin nakapangadyahay University doon sa Jahini.
Yung sihabay niya nag-uno. Sambil anak niya, pagsuod pa magkadil Quran, anak niya yung maingat, magbasa Quran, anak niya yung maingat mag-Arab, haunin po nandunay nituan, naing kita niyo. Bukun solution sim problem yung pagkita na hindi, nahinang puison, nakakanap sim problema. Na, unin dahita na hindi, wayan ha anil pahsya, ay kamu magdisyara sindisyara, mangi, ay kamu magagrota sin ang auta mangi, wal mungkar, iwan liangan inu mungkar, kataan sin mangi, haram, unu na kataan sin mangi, liangan sin Allah Ta'ala, hakatan bulan, aula nariha bulan ini, wal bagh, liangan in al-bagh, az-zulmu, mana sinjim in baghirin az-zulmu wa ta'addi ala nas, mamlaug ka manusia, manglilakad kau sin kabayaan sin Allah Ta'ala, bang manu makawain kabayaan mo, bang manu karulan ng kabayaan mo, di mo akarun ng kabayaan sin Allah Ta'ala. Napaman sin Allah Ta'ala, ya izukum, piyakuyag kamu, terribut terhib, piyakuyag kamu bang niyad tu akarun. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kuya kanin beriman, hindi kun beriman kalupasan kita launa. Sa beriman, kuyag nila mag-us-us kita nu ampa kita nuri kalupasan karayawan hakatan bulan aula na habulan ini. Dahil nga sa wabian mga katautay manguran. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na asuho siya. Ya Rasulullah, hinang bang mahinang intaw yaun taw sulga unuin sa taud-taud hinang ikasud sulga di lang ipagpangasusin taon biya ini sa ulo nang nilitis silpon bihaon usok maray aw nang gumawa litis ng factory bulan-bulan magpagawa sa mga kagunahan nila uno na uslutin busa si mamimi amin biya ini isa naturun ini ang law na yan tempo na kaunap pa ay kauna makabisara na kauroon makatawag na kauroon katawagan na kauroon mayata kau mamisin uno kita ayan na nasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam unun hinang marayaw hikasudsulwa umbul hambut beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taud-taud makasud sulga hasawab sininang nila takwallah amon ang beta sin Tuhan tanu Rabbul Alamin hakatan bulan lawi aulah bulan ini kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yan. Pagmahuwa pa Allah. Nah, yung takwa na hindi inilun niya an yakuna mu'minan yakinan mukhlisan billah. Suwain pagkabariman niya yakin, suwain pagkabariman niya mukhlis, nag-ihlas siya pa Tuhan, nagyakin siya pa Tuhan, bukod siya nagyakin hantara na iwan siya ng buktao in ikhlas, iwan siya yakin harap pa Tuhan sa kalituhan, yakin siya iwan ikhlas siya rin na ini mag good night pensura budyang amin ama niya, yadto na nagdara na pas, ama, good night, para yung pag napas muri. Diin yan, sa amin bakay niya, good night, maulong yung napas mo yan, okay na, wala kang siwot,
Dihan ta konsuma min umbak-umbak yaon, inama na yaon na nagkulang, di ni sambihan madto. Tuhan niyo mga tuan. Nah, takwallah. Inuun niya, yadto na. Mu'minan, yaqinan, mukhlisan. Number 1. Hikarwa. Rajian billah. Ar-raja. Aung piupuhun niya patuhan. Wala siya miyuhong paisiw-siw tao. Aung didiman niya patuhan. Aun iaangot niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun patao. Nilingo ka masa na ito ini. Aun iaangot pa kaniya. Banglaw na kasay na ninyo ning kako ini. Bang di kasay na ninyo na nakuhay. Nah. Unin yung hulat-hulat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampin Allah ta'ala wang kinugdan yung paghulat-hulat mo. Pasanyangun Korea dunya sambil padlaw akhirat. Tayan tuan. Pula-pula mo. Biyay tahadisul ko, ipon ko, amin nagdosa kau ya, silago, silangit, iwan lupa ini. Bang man, kau mag-ihlas ka ako. Bang man, agarun ng kabayaan, kuri mo na agarun ng kabayaan mo. Di ako magparuli, pala ubali. Di ako magparuli, simbihan tulag dosa. Hakuti ka, magad na kau sing kabayaan ko. Palingkatun mo na inatay mo. Di mo na palingkatun sin pagpalingkat sin ikaw iwan sin sila. Sahil tak hulat-hulatun mo na yung kabayaan ko. Di na kau maghulat-hulat at tao. Pala ubali. Di ako magparuli silag guid. Dahil nga sabab yanin ayat. Tubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihu. Nah, tuan. Maka kuyag di, wala na kau nagtawat harugay ngadlaw pagtawat na kau rendi. Balihun waisin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang di na yung pag-iman mo rendi. Bang nag-ihlas kau patuhan. Bang nagyakin kau patuhan. Bang inhulat-hulat mo, pila mo na rin hataw harap na patuhan. Kinatuan. Naikatun. Al-khawb. Kabuga. Bukon na kau mabuga. At ko ni mataw jin, ni muga. May tawat mo kay mataw jin, mabuga tiniw-tiw. Nah. Mabuga tiniw-tiw. May muisin. May muga desab. Inallahu ta'ala. Riko pakabuga. Warrajak jul kuwatin natin. Bukun taon nagkakapot sin rijiki. Wayron taon nakakontrol rijiki. Ay kau maghulat-hulat kanila. Ay kau mangandul kanila. In kataan mangandul paulo. Laisar rizku bayna yaday abdar rajak. Walakin narizka bayna yadayla. Bukunin pinansirisiw tao. Bukunin nagkakaput siya. Bukun liyaway sa kanya impuunan dengan Allah Ta'ala. Na uno, kabuwa patuhan. Uning kabuwaan niya to. Khawpan min ikadihi tid dunya wal akhirah. Mabuwa na siya rin siksa sintuan din dia dunya sambil padlaw akhirat. Naita sababin hinang mangi makasipug. Bukusan makabantog. Makasipug patao iwan makasipug awla-awla na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Khawpan min azabi wa khawpan min ghadabi iwan buga ni haunuf. Hamul ka. Ikab iban haastul sin Allah Ta'ala.
aun hambuk hadi in ladab sintuhan lahabun minan nar, lab-lab sinapinal ka jahannam. Tuhan aun tau ya astulan bang mo aturunin mata kayo. Aturayan, lahabun minan nar, lab-lab sinapinal ka jahannam, induan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na intaw nagpupuasa na ignat. Uno patuan, khawpan min la'ana, buka niya hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, in takwa amagadin mo niya. Na ulupin ayat na may taduwain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Na may talong mo kaya unitan ako ini. Nahangkan kita yan kaya unitan ito, hingga baru iagad ta in kabayaan ta. In rejeki tatambahan, in kabayaan mo barbecue kambing, barbecue unta, na inlayo sinunta at Saudi Arabia, pa ko makakawa. Sambang yan na amunin rejeki ko, papagbarakatun sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, in miskin nagpuasa timatas, in naglangkus timatas, in matawd kaya unang pawala doon ng kabayaan sintuhan, naglimpa-limpa na sinapdi. Aturayan tuhan, sa imyarad sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, amad to in papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na timubtub na rito in pangaddian, hirihir sintay mangod mo, ampay sabi niya buok iwan ko ini na mura-murahan. Ayaw na to luppasun, in piarasin tuhan karayawan, mag-uwat di hamulan ini, in sakit amunin maksiat, in uwat niya mga tuan, amuna at taubatu wal istighfar, amuna in tao, mga junjung, magmaaroy pa Allah Ta'ala, utuhan ko, in hinang ko kasalaan, tagnaan ko na rin habulan ini, di nga panagnaan sin Ramadan ini, sumanggop na ako kayo, di ko na isab-isaban, ingkatan pakaradyaan na do, bangyad tuhinang mo, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, yubaddilullahu sayiatihim hasanat, gantian sin Allah ta'ala, ingkangian pamarayaw, sabab, in Allah ta'ala, nagsisifat siya sin sifat, Ghafuran Rahima, bayang ulungon, bayang ampunon, murah-murahan, mga kamaasan na mo, mga kataytamanguran na mo, mga anak apo na mo, amin abutan hatiranan ini simpangadyan ini, magsama-sama kita niyo, gaman kusugun na to, upang akong sasakatan, builuhan na to, harap pa kusugan paunahan, bukon magbing paulihan, sabab magsusu, indayaw, simpamulan sang kato tanu, sinjunjungan tanu, alayhi salatu wassalam, ulung kato tanu sin Allah Ta'ala, bang natuwala nakawain karayawan na kaywanan bulan, insya Allah Ta'ala, tiyo-tiyo da sacrifices na to, tarangan da kita nun sin Allah Ta'ala magpaluhay, dauton na to, kawaon na to, in karayawan, biulan sang kato tanu, sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simbulan Ramadan al-Mubarak, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal fa'idin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kalangwan na agama Islam, ay ito na yung isa lingkat bulan sangkato singguro kalasahan amoy in lang ta guro mulia nagtukbal kato si pangadyan hay doon way nalukayin kanin kana Sheikh Alim Abdul Nasir Abdul Rahman. Alhamdulillah, inadtukatan pangadyan da pula singgitan yung katan mga tudyong-dungan in lang ta kaya bulan sang niya kato niyo hay doon dahil haman nasabot niya in bulan ini bulan lang ta di peturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran maha mulia annahu waqtu nuzulil Quran, bunatun in bulan Ramadan, waktu
amo in katuron sin Allah Ta'ala dihay ni in bulan in Quran mahamulya. Nga sabi ni kabay ta niya doon suway na to paliharaon in Quran mahamulya amo in basahon salta hapihon pahamon sabay ta amo ini in padduman sing kita diha kabuita labi luwah tungod pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na di kita manjari kumawa padduman dukaing tungod pag-ibadat pa Allah Ta'ala labi luwah pamhindusin agama Islam amora in Quran mahamulya. Kabay ta yan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli shay' wa huda wa rahma wa busra lil muslimin. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piaturon na mo kay mo Muhammad in Quran mahamulya tibyanan ni kulli shay katarangan pagpatarang sin uno na katan pakaradyan amo na hajaton sing kamo diha pagdunya niyo labi luwa pag akhirat niyo yan beta sin Allah Ta'ala panam sing Quran mahamulya in katan kaunahan sing kita niyo amo in lang taparkala pag-arama labi luwa patuhan rabbul alamin. Wahudan sarta in ini hidayat pamando sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamando kato nyo kataan daing hakalawngan maun paka sawahan sin hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala warahma damikyan Quran ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato amin katuron niya kato maling Quran mahamuli supaya makapaham kita ni sin pagtuhan patuhan na bulalamin sin pagtawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala beses nasabot niya kaina inna Allah ya'murukum bil adl. Inna Allah Ta'ala nang daak kanyo tungod pagkaadilan in pagtaron adal dito muna pagtawhid patuhan rabbul alamin pagtawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaula-ula in tao amoy maingat manawhid pa Allah Ta'ala siya na nito in siya mano siya umur sa tupahadara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabmayta di na siya malawong tungod pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang siya maingat na manawhid patuhan rabbul alamin. So rin mga panghindo sing Quran amo na imingat kaw tumod yung magtawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa busra lil muslimin damikyan in Quran mahamulya mga palaw na Islam in ini pagpakuyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bayta kakuyangan dengan Tuhan rabbul alamin ha mga bangsa muslimin bang nila na agad in pamando sing Quran mahamulya yagad nila in aturan kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tungod pag-ibadat pa Tuhan rabbul alamin. Kakuyagan kanila di hadunya labi luba kakuyagan hadlaw kana kana amuin magsadap sila sin nikmat sin Allah Ta'ala hadara sin rabbul alamin papagbayang-bayangon sila papaghulaon halam siguro ka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mura-murahan mga palangon ha may Islam in long tabulan sang siguro kalasaan hay doon na inyan to katan alhamdulillah mahinang singkitan yung amuin long ta panduman sarta ikakusog sin pag-iman pa Allah Ta'ala labi luba. Jadi pa kita na bulan Ramadan na ayo kita ni magpuwa-puwa sin waktu na to mga panahon ha Islam karena hadlaw ini ang putang unom na adlaw sin pagpuasa sin kita niyo ang dakuman kulang maglabi-labi hang pu adlaw in pagtangka sin kita niyo na in bulan ini beda sin aki bulan mahal ka bulan mahamulya in ini mahal ka hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala baba on panakapin adlawan sin bulan Ramadan ayaw kita long ta humali at tawakan magliso-liso amoy in tumago sarta dumawhat sing karewan gara sa bulan Ramadan mura-murahan mga palawan ha kami Islam si miyambot tayo waktu sing kita niyo waktu ipagbuka insyaallah Subhanahu wa Ta'ala salam kasila sa hakan yung katan na mo ini maluk kamo biyayaon kahormatan kaniyo ding Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta in kita niyo bangmayan sin Allah Ta'ala pagbarakaton ng kawi na to mahinang insula kan ding waktu na to pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mamaid na kami halapal ka sila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi, no? Okay na to?